Wafa o e tamai, te amo e amo. Na nau maari ma o i otu. O whaampe ke o taritari ko toa ki mautoro, ki e tau lotu whakawhetai ko e ahoni. Ke tau tutu mua a e te lango a karaisi. Ke whakamahino o kune i ko tau loto ngā ki he ahoni. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, I welcome you all to our service today, a special time with the servant of God who is with us, Niu Tupuivaha Samate. I'm lighting the candle of Christ, acknowledge His presence in our midst today. Mahino wikai ke tau hiwa. Ka te whakao ngā tupe a ngāhi kupu I himi. E whai aki a ngāwe o lotu whawhetai o e ahoni. O whange ke lilingi ki he whakatahani. Ai ke lesi ho tau eiki hono iwi ngāwe mai. Ka tau hao me he kovi ka tau laka pe ki moa. O tau tupu ai ke ofi ki he anga e otua. Kau whataa mai he ahoni ke whakawhetai ki he otua. Kau hi koe mo ui a Niu Tupuivaha Samate. Kia ke whakapapau I ai e tau tui whakakaristi ane. Hei I he lotonga o e hoko amate, koe nataanga o e mo ui koeni. O kune whakailonga I ai kamata fo Ouau I he e tau whiohi pia moi o tua. O tau I he ni whoki ke tau whiwahiwahi aki ai ngāhi mawhasia o ki nau tolu o ku mamahi. Kia ke o atua e tau ofa mo e tau pōpō. I he tau whakataha I he whakatua merie mo e amanaki le lei. O kou tatari ko toa ki mo tolu I he wafa ho tau eiki. Ko sisu kalaisi. Ko keresa eiki ko sisu kalaisi. Ko ofa ai otua. Ko whiohi o lau maari e maa oni ke ia te ki mou tolu ia. Te whao ngā tupe, ha vesi o himi koe ni. Ki mua pia tau whaia e tau lotu, mo whakalau lau loto ki ai. Since we are not allowed to sing in fellowship like this, I'd like to share some of the hymns that Vaha loves. Being a lay preacher of the church, this is one of the hymns that he likes, and I would like to read part of the verses from this hymn. Hymn ni mangiau, himang full maono. Si su a whi tau laloe, si o kau piriki miheni. O mauka piteni koe he kumia whanua lelei. Awhi mai a o na whamau,
Ai oua pe ke whakaako. Seuke, ka whotu mai ai kolo Jerusalema whakalangi. O kuto oa pe ho mauloto, o mauta e lata I mamani. O tangi ho maulau mai e, ko api e, ko api. Sisu ko ho mau whakaau, ke tautou whai ho mau wei. Tuku ke maungo I mau ai mana he whanua lele. Kai langa e mau whakaamu. A whete wao. A whete wao. Wa whakaangau ia o e whanonga mahu inga o e whanpori. Ia tau whailunga iai ai tau whakaapa ki he awhiwa I tau tahai o tua. Tau whakaapa ki he raki kakai o e whanuani. A ki nā tolu ne tauhi mai ai kere o whai mea I e whakawhiangai o e ahoni. Whapaapa ki whanau ngai makapuna ho eiti. Tau rea ka moe whare ha matapure. Whapaapa ki he whahu. Ka ko whapaapa ki he skeitai lahi o e Vahenga. Ka mo se tuata tauhi o Vaha. Ia kua ia whiawhia, ko tau kau whataha. Ta meongo whaifkau, a mate mā noa. Sami kau ngā kawa I he ahoni. O whantu ke ngai whamiri ko toa pia. Ki motolu o kuheni, mo ki motolu ku mo mea mai pe. I he tukuangi atu o e Ouau lotu e ahoni. Tau whetau aho kua he tau lotu, pia moi whawhetai. Whawhe ia skeitai lahi o Vahenga. Ke tataki tau tolu he lotu. Ke tau rotu. Ke toa mafi. Ko koe koe mau tamai whahe wani ai a Fiona. Maurau tamai ki a Fiona. Ke mau ilo. Ko koe ho mau kamata a ngā. Te ko koe ho mau iku a ngā. Ko koe e o tua. Nā ki ngau hiki mau tolu. Koe o tua, nā ke tau hiki mau tolu. Koe o tua, e iku kia e mau mo ui. Ko hange e koe aha whakoroa koe. Ko o whaia. E o mea e tamai o eiki koe ni he māma o maui ai. Nā ke tau hia. Whakoroa kia e whamiri. Ki whanau. Koe honi. Ko ke uia. Ke whoki ki a. Koe whawhetai angai o mau mo ui he hoa koeni. Koe mahino ke tik mau toru. Ai ofa ai a Fiona. Ko whae na e au si ai. E to mai o eiki koeni e māma koeni. Pena ki tauhia. Tauhia wau. Ke aho whaosi o ene mo ui. Ia ke uia. Ke whoki ki haki. Ahoni mawomi. Ke whawhetai atu ki haki Fiona. Ko hui koe mo ui e sawaniti koeni. Ko sawaniti ai haki Fiona. Ko hui koe ni mo ui. Nā ni hoko koe tamai. Pohai I hene tōnga tamai ai ofa ai Fiona. Nā ni ofa ki Hawaifi. Nā ni ofa ki whanau. Nā hai I siasi. Nā ni hoko ko skentari o siasi. O reopa. Nā ni hoko ko tangata Malanga. Vaha ia ni mate ki a Fiona. Koe a honi, ko ni te tau mai. Mo whawhetai. I
oi a hosivan. Tuk mua ai mo oi ko ya. Ai ofa ko ne Vaha ki hono ki family. I tōni iaga e mau whanonga. Tuku ke hoko e ne mātai ki a whiona i si. I tōni ki mau tōru. I mau whanonga i horo. Mōne o tua, tai milahi mau whehu ia ai ui a whiona. Hange ko e ui ko ke whai ki hosi vai. Tōni ki mau tōru. Ki mau kei manatu ko e ui a whiona. O ki taua maua. Omi a hono ngā. O whie maari e. Mai whahu. Tau repa. Ui tōu mo ki whānau pe peheke toanga e whāmi. Omi hono ngā mo whie maari e pa mai se tua tā. Mo toanga o siasi o reopa. Heke whaifkau e wahi ngā. Mo ngāhi maheni. O hota mai o iki. Tō mua o tua. Na hoi a horau maria ki mau tōru. I a taimi o mamahini. Ke buongo. A ui ko whai pa mai tamai o eiki koeni. Tōku ke mau roto lahi. Tōku e mo oi. Ko ne Vaha mai. Ke hoko atu aga e mau whanonga. Angai mau tauhi ke mau ngā whāmi. Angai mau tauhi a haurotu. Hoko atu aga e whanonga. Tau repa. Ka mau i tōu i ki whānau. Ka mai toenga e whāmi. I kua ke paro mesi ho alo ko sisu kraisi. Ke nāne te kia pia te toi tuku. I whakamahino ke te mau tōru. Koe mateu veko ngata a ngāri. Kua ke teu ke te mau tōru ha api. Tō mua ke hoko ia koe amanaki anga e mau mokui. Amanaki anga ia ke hui tōu ka umaa ki whānau. Ke toi whei loa ki aipa mo si wāniti koe. E ke tau paua mo koe he toinga ah koe ni pa mo teu e whakaheki heka o ta mai o eiki. Me tō ke mau nonga mo whia maarie i hua wha. Mau roto kore ko toa ngahi mea ni si su Christ ko alo. Ka ho mau wha mo ui. Whora mai ka tau e ka sisu. Kau pe koe toi tu ke moi mo ui. Koe au tui pe ki tai kia te au. Reo ngā kua pe kia. Ke tere mo ui pe. E ronga ai au mo ui mo tui pe ki tai kia te au. E kai au pito. Tere mate. O tangana. E kua uiro mo ui a hau koe ri. Kene hene tō mai e whungai whuki mui. Ia heri hau kuri hono aunga pehe. Ka koi ai pe harakano te mamata kia eroha. Aia te mamata kia ai o kukau moau. Ko hoku ni mata e sio kia ai o i kai koe kehe. Ora e lau matau tōru. Whea ki tau rotu whawhita. Mai tau rotu homa vai.
Niu Tupuivaha Samate I pompong koini. Haia he Miselia Paula he kailoma. Waheta hawa. Aia te ukamatalau ni hiwa o e vesi ki he tahaua e ko ngā Roma. Waheta haua ves hiwa ki he tahaua. Aia te hon whakarea. E ta eroi ho mo ofa pehia ki he kovi. Pigi tai ki he rerei. I ho mo ofa ki he kāinga roto. Whai o hange ko ha kāinga mo oni. I he whaka apa mo kāinga ki mo toro. I he mamahi o ngā oe. O te mo whaka piko piko. I ho mo rau maari e. Mo roto, maa whana. I e whai ki he eiki. Mo tau I whakatamai o eiki ki ai. I e whai ho mo amanaki. Mo fia. I ho mo whakamamahi. Mo kātaki pe. I e hu fia. Mo whakautu mauku hono whai. Ko e Paula. O la maktau tolu whai aki tamo whakawhitai. I pompong koi. Kalaki on Niu Tupuivaha Samate. Tolu taha mea tahi taha taha. He ahua taha akasi. Wanoa. Takia Thomas Mati. Takia hau eiti. Takia tau lepa maha mata pule. Takia whaifika pule. Mahina o tutanga. Parish. Wala matupalu. Maha alo. Tapke se tuata, kanga Latu, ko ofa anga o whikia. Tapke kainga me kol whalahola, mo wawa o kotoa. Tapke kainga me mwhraite. Tapke kainga ofa, kau tau te hina I whanua, a heni mai kainga kotoa. Tapke whahu, ulmotua. Lotu whale pekia, uitau, mai whanau. Tak mawahe, e Niu Tupuivaha Samate o kutoko ke he whakalake wha. Talangata ia te au o whai ki tua atu, ka tā ki o whai haki ongo masivani ki he pekia. Tō mua whakore whakamole atu, te lia na ai ha ongo e tala ki tua e san ki mua. Whakamole pe tau lepa, ke whai ki aloni ke awe ongo e mau tangata eiki. Koe pekia, Niu Tupuivaha Samate, e hoko mai o te aho tolu taha o me, tahi wano taha, pe ta tau mai I he ahua taha a kosi, wanoa. Koe kau atu pua, ma kau holo mua. Koe tangata eiki, ko sione Samate lahi o ofu, Safata, Upalu, Western Samoa. Na e male a sione Samate, mo whane tai vei o whakakakai, pukotala, mo lofanga, haapai veo. Ane whakakolo, hana lotu whale, ake whanau e toko palu, koe toko ono kua pekia. Ko whelila ana male e tāwha o makasini, mele alofi fifita, Daniela Samate, Soana Halatoa Samate, pai whekao Malakai Niu Samate, Simo te makam Samate, ko kina toloku kei mo ui, ko seta leki havea Samate, o sai mone fuhe ila Samate. Ne male o Daniela Samate mo seta finau tuku afu, ilo aki a finau.
Rongo mātua whina tuku afu, koe tamai ko aistake tuku afu o Vaha wawau. Ko whae, ko kawamahe a lavlavu o la pē, niwa papu, matamaka o Vaha wawau mo fisi. Ko whanau a aistake mo whina tuku afu na toko walu. Pekia toko fitu, ko viri, sione e seta whinau, fiefia, salote, mala, kaweinga, tau unoa. Oku keimo ui. Oku e mai whanau toko fitu o nau tamai taha ki a aistake tuku afu. Whakataha mo toko walu I olunga, pa toko taha nima kotoa. Ko toko fitu ko ele, toni, eleveni, piula, ofa, etuini mo Paula. Ko loto whaleeni na tupu me iai ai whaea pekia a e seta whinau tuku afu na iloa aki ai whinau. Whanau a taniela mo whinau ko e toko tolu ko sione Samate sii pekia pe ofa aki wailase USA halo wawa tua puta New Zealand. Ko halo wawa Samate tua puta ko ohita mai honau mehtanga ko whelila ana malia taf o makasini. Ko e whawe ngahi whailotu ko e tamai e whinamotu alahi a halo wawa. Ko e whawe a po ko e tamatangatea a halo wawa ko Saimone. Nai malolo Daniela Samate pe te mali pe whina mo te hina ko sione ko simote maka Samate. Ko tokana whako poto ki whanau. Ko whanau simote mo whina Samate na e toko ono ko Tani, USA, Tuia, New Zealand, Niu Tupuivaha Samate o puta whaka mawai mo ia I he pompongi. Sikuea, Brisbane, Australia, Kulia, Tonga, mo Seluvaya, Fukufuka, Tonga. Nai malolo whinau pe te malia simote mo heilala na teitei ofu o iai na whanau e toko tolu ko Malanga Souvenir Samate USA mai mo mahuinga Tonga mo ta whātau helu Tonga. Nā kamata pe whekumi e pekia ki mama whakaatamai I GPS ofu wawau. Na huai ki koliskotu kou toloa he tautahiwa fitua. Nā hino pe hono uluanga he kolisi. He tamasi uluanga lei, whakalongolong, moanga vai. E iai hono tale niki o manako ke bainga kapulu. I ngahi first grade, I ngahi grade a kapulu a kolisi. A wainga tau tua I he tuinga first ma second part. Nā tokanga ke lotu I kolisi. Ngai koe ne whailau tui whakasāpate, mai mau I ngahi polokalama lotu tautai nai kolisi. Nai ne tokanga ki ako o whakatatau ki hona mawhai. Nai lade lea sivi hai maulunga ko tupou. Nai hoko ato e pepa inga peki e he timikas uluaki, verse 15, a sioko mo ui aonga. I he mala e tapu tukulolo I he whasi moi aki. No tanga ako I he tahiba walunoa, ko te uia ke sibinu sila, wana ngona e tuaki ngau e a kolisi tonga. Ke kamatai ai tā mate awhi a potu ngau e. Nai whanongo ai pekia Tupuivaha mo hononga I hakaunga ako, I hako mā olunga ko tupau ke interview ta e whai hatohi koli ki mua. Nai tali ko tau peki nau tolmane I kehe, ka nau tau mai ki sia ko mo ui anga, ka nau hokatu I he potunga o e polisi tonga I he whaata mate awhi. Ko kau whai whāres o e whanua. Nā nau wholau ki whisi o ako mahina taha, pe nau whoki mai o hi whaki honau ko hi taha whakailonga. Nā ngau e pepe ki ako e whai e whaera, pe toki hiki o ngau e he ta whaaki whakamisinga e potunga o polisi tonga. Nā e whalau I he tahi wawalu ni mā ki he notu whiwhine ko halau wawai I Aotearoa. Ko e leave pe tale ai pe e na hoko lau whau I he Aotearoa. A lotu ke siasi me te tisi tonga I Hala Dominion, Mount Eden, Auckland. Nā e whalau mai a loste me he whunga whai te he tahi wawalu. O lotu ke siasi Dominion, nā whakatanga I a pekia, a inu he tau o pooli I he youth ai siasi. Nā whai manako ai alu ke youth ke tau mamata ki a hina. I he taha walu o neo ve mā te he walu hiwa, nā e sila ia e komina niti mari ai ongo mea. Pe hoko e Tupuivaha ko huspa niti kia inu he taua. Me whakakoloa e ho toa hana lotu whale,
ake whanau o Selvaia Samate, Janine Angela Samate, Lata ki whale Latu Samate, Fifita Samate, Niu Tupuivaha Samate, Niu Tupuivaha Samate, Line I nia, mo mele mafle o whinau. O koe mai whakamokopuna, whangamokopuna e toka tolu, o inu he tau a Sofia Samate vai waka, Emmanuel Sikuea Samate vai waka, mo Eliana I Laisane Samate vai waka. Nea whai tutuuna Tupuivaha mo inu Samate, ke nau hiki whanua mai ki asa Liliani, e honi mau me ta hiva. O whanau ia e toka ua ko whinau mo Niu Tupuivaha Samate jinia. Nā hoko atu pe e te mātamai tōnunga e ngau e whakapanga, pata whai ki ulu hana whatonia whakatamai. Ke mau halelei ki ho mau whamini siwa. Nā kau ke ngā tohi anga hange ko ni manako ke whiohi whakonua, whaikawa, mga ito, ka kanga koto pe, nā I malawa ke kau ki ai. Nā mahina at pito a hana mauanga, ko ene tokanga ke fufu hana whamini, ke lotu lelei na e hao mo kalaisi. He koe whaimaka na e tata me kolisi ko tupou, ke hoko o tutuku me kolisi o hu ki tua I he matapa tai mani, ko Niu Tupuivaha, koe whaimaka tai o moni, ke aunga I he whamini isi asi me whanua. Nei ai pe hono vai anga, o kai ke te whaalea ki ai. Ka kohana mahalo hinga, neonga ene vai pe katuli, ko ene pekia, ko eni ko e tangata malanga hoko o siaslea pote. Ko ene tunga mo oi pekalau menulie o ko tupe ke whaiwhekau pule na whie mea ki ai, he koe ta I loa. He whai mai se ne auhia he mo oi, pe matangi he whaingatau puku ama oi wahanoa. Na whakalalahi pea ai tō, taku e matangi pea mo pea ta ane o moana wawale. Mālie, na e tūta whaaki pē ka whakatau lama, na si I waifi, tahi tau hunga ke whaihana whatangia mamana. Nga houtua a o seni, ka na e whakatoto pea a tupu itahi ko ulupoto ai kai vai lahi. Tau lepa pe I waha noa e taki mua. Puke sisu o fufu o tonga ai a wha. Pau mau tau la ngau whaaki ki o whatawhata. I he heng whalai te ahua taha o kosi o wanoa. Ni tuku maa lea pe kai palu na kawa tuku. Ka whakatau o atu. Ka ne whakalongo ka ne fuwhie maa lea o tali mo loto hanga maa lea ke inu pa uli heng ai ne kawa. Ko ne tali ui ki he taeha mai, ko ne tatau mai ki sone leu maa whana waifi tōnunga o whanau mo makapuna. Ne hao pe whanau mo makapuna o mamata ki he tatali fungani a Niu Tupuivaha. Aho ui me he kaptene wakalahi o Itaniti, he osi hiva me whahengi. Nā ne tau e tau lei, puki ki he palo me situi, ui mahafu, tuku e tau. O papangama ki he tae unu. He tae unu a whii. Niu Tupuivaha Samate. Whalaua koe. E iai aho. E iai aho e manatu atu whatonia totongi ki tatu. Ka koe I kai. Mālia ko sātai o ke whai whakatui. Tene tangi mai ha me siwa ho tau api. Leba ko hoa tua a whatu. I would just like to say a speech on behalf of myself, Finau, and my sisters, Fifita, Selu, Janine, and my brothers, Neil and Latu. Thank you all for being here today, as well as streaming in and watching us. I know for sure Dad is watching over us, smiling right now. On Friday, 21st of August 2020, Dad, you left us to be in a better place.
You waited for all of us to be with you as you took your last breath so peacefully, and it is what brings us so much comfort. You gave us the chance to gather around you that morning, kiss you, hug you, tell you that we love you, tell you we're sorry, and comfort each other just before you left us. Although we won't have you around anymore, Dad, we will never forget all the memories we each share with you. The laughs we shared with you, the tears we shared with you, and the tears you made each of us shed when you give us hiding, especially Latu. I'm sure each one of us kids have at least one memory of us trying to help you give Latu a hiding by running and finding the belt, or even lifting up the bunk bed so you could pull Latu out from underneath and smack him. Our dad was a hard-working man, strict, but also had a great sense of humour. He did absolutely everything to give us all an amazing upbringing, and I'm so proud to call him my dad. Whenever Mum said no to us, Dad, you always said yes, or occasionally you said whatever Mum says, which always meant that we can choose whatever response we want. About 5 years ago, Dad was diagnosed with motor neuron disease, a disease that affects the nerve cells in the body which control all the muscles that enable us to move, speak, breathe and swallow. Dad, we are so proud of you. 5 years. 5 years of battling this crucial disease. You fought your hardest and stayed so strong throughout it all, and we will forever be so proud of you and grateful to know the man we call Dad is a strong fighter. I remember a time just this year, Dad was laying in his bed, which is like a hospital one. It has a remote control and it can be moved up and down each side of the bed. We were all in the living room and Dad was in his bedroom. Eliana, his then 2-year-old grandchild, was over. Mum, seeing that she went into Dad's room and didn't think anything of it. We started to hear Dad talking and moving around, but also didn't think anything of that. Just thought he was speaking to Eliana. Mum walked past Dad's room and heard tukuia, which means stop it, in Tongan, and to Mum's surprise, the top half of Dad's bed was at the floor and the bottom half of the bed was reaching the ceiling, and Dad was holding onto her hand for dear life while Eliana's got the remote control in her hand, sitting up on a chair looking out the window, completely ignoring her past tukuia. Dad, Eliana's gonna miss playing around and teasing you, and we're gonna miss you having to tell Mum to tell her to go home. An amazing husband, an amazing father, an amazing grandfather, an amazing uncle, an amazing friend, and an amazing teacher and leader. We have learnt so much from you, Dad, and we are going to continue to keep doing you proud with all the lessons you've taught us. Mum, thank you so much for looking after Dad. We know Dad lived longer because of the care and love you gave him each day. A very tiring job to do 24/7, but Mum, you still got up every single morning till Dad's last morning with us and took care of him. We love you, Mum. We love you, Dad. Home won't be the same anymore. We miss you so much already. But we know you're in a better place now, smiling at us and protecting us from above. We will see you again someday, Dad. Thank you for everything. Ofalahia. Ke tau roto. O tua e ofa. Ko hi koe hoko ato e whanonga Niu Tupuivaha Samate. Behe mo ui koe ni. O mau whakatari atu.
Koe ngahi tau e mau whainga maari ke whio via i moe tamai o i koe ni. Ka koe foha, koe husu pāni, koe tamai o wha, koe tonga ane, te moe toko o whaanga. Ka nea mau tengi hia, ai maa vai ku hoko, au mau fia, he mau ilo pau, ko hao atua Niu Tupuivaha Samate, ke tau kuku mafio e a Fiona. He ihe a Fiona o kuia ia e fia tainata. Iyo koe tāpua ko ia, koe matai koloa e lau i kuonga fia tainata. O tua mafi, tau hi pea puke, kina o tolu ko kafo. E aunga vivili kia ia e more a Niu Tupuivaha Samate. Patawange ke mau, ke mau au sia, i e hili e mamahi, e moe roi mata. Kaha ka kato mai e ofa e a Fiona. Tōku ke whakalaka atu, e mau wakai e po uri ko tōni, ki e whakaha mai a hau maa. Ka nonga ho mau loto ho ka a. Ta auwhi e mau ni fia, e puke ki mau tolu. I o no ngā mai fie maari. I o mau e ko Sisu Christ. Amen. Tō pe moa ke o. Tō pe ki whainga maare ki nai no koe o toe mai tau tolu i ahani. Ke o whaironga i atu pe whai mahu inga, koe whawhola koe tau whanongo ia. Pana mō mea lele ke tau kos ki ipseria ahani ko ipseria o weekend. Ipseri hano tohi ke kakai loma hongo fulu maua. Ia hongo fulu maua o i vesi. Fia maua i be i ho mo whakatua merie. Ka hoko mai ai whaingata a pia mo kātaki i mo lotu mau be. Our epistle for this week is taken from the epistle to the Romans, chapter 12. And I'm taking up verse 12. It says, rejoice in hope, be patient in suffering, persevere in prayer. Mo mea ko tau peke tanga noa o se maniti o toka koeni. Uhinga tau iheni i he ahoni, o wikai ko ha tau whakamawai whakaosi moia, i kai. He kua pau pe ke tau whiiloaki, pia koe se maniti koeni he api o whaikia ai tau whanonga. Ka kui tau iheni i he ahoni ke tau tala noa i, ai fia, moi whanonga, moi mo ui nā ne whai lolotonga ina ia de tau tolu. Pot wholofola whi unga i nia mohona tawa noa. Fia mauai pe i ho mo whakatua merie. Pia ka iai ha taimi ko tau whaingata iai, kāta kii pia lotu mau pe. Tau e nima, whanonga mai ai se maniti koe ni moi whaingata. Hange koe tawa noa e whanau. Ko mea inea na e langai ai mo ui. Mo ui mau pe ne whakatua merie ana. Pera e whakaha ia i hono fofonga he ne fia he taimi kotoa. Ka ko whamoni whakataha ka mo e whanau. O au ke ngahi aho whakaosi o e whanonga a Niu Tupuivaha. Neongo nai kaito e lama ke whetukaki. Ko e te tala noa ki ai, mea pena a te whakai ki ai o e mari i hono fofonga. Whakailonga ia ai kakai o ku mo ui ai whakatua merie. Ka koe uhinga i mo ui ai whakatua merie, he kua langa i makatuunga. I he toko taha o ku tairi liu ai mo oni. He kuone pekia, kuone toi tuu, ka kuone ome a manaki lelei. Koe hai, ka tau toi ho haa he whanonga koe ni. Tala noa Paula i he ahoni. Koe ne whakaloto lahi o tala noa i koe mo uieni ai kakai karistiani. Koe whaungaini o kutari aki e he karistiani
ai ahi mo e whanonga o e aho. Ka iai ha aho hange koe ngahi tau e ni ma e whanonga a Tupuivaha Samate. I kai moha do e mea, tana ne whakailonga i o mo ui a hono eiki i a te ia. Fia ma upe. Pea ne whakapapau i kua whakamore i e ne angahala, whakamama upe i he whanonga o kune whai. Ko e whaka ofa o e whanonga ai kakai mo e eiki. Ko e tahaini o e whanonga ai kakai tui. Pea ne whakahino no ki whamiri i longa ha whainga taa lotu maupe. Pea ko whakamalo lahi ki a inu mo ki whanau. E na ea upe ki he taimi o e whakaosia whanonga a Vaha. Nā nau kei teu i be a Niu Tupuivaha o ohangi ki Saione. Pea ko whakamalo atu. He nai mahino ai mo ui, ai makatuunga na langa e tamai koe ni hanoa tawhare. Pea au ke tuunga upi kai toi lama ke whai e whetu taki mahino pe te whamiri ai me ana ane iai. Koe tau whono ngā ia. Koe aho kou koko ai whaingata, koe aho ia o ko mahino ai e tau wofi ke he eki. Now I want to say thank you to all the children. Selu and your sisters, Latu and your brother. This week's reading really fitting the story of your dad. Rejoice in hope, be patient in suffering, and persevere in prayers. That's him. That's his story. And you share 5 years of suffering. What do you expect? He was a firefighter. The worst enemy that we can face is when we get into the house engulfed with fire. He was there before. And for him, his faith hold him up. And today, we are not here to say our final parting. You say it correct. You take the lead, Dad, we'll follow. We'll be there. We'll see you there. In the everlasting home, a peaceful place that Christians longing every day to be there. Even though he suffered, he taught you well that in suffering, you need to get closer to our Savior, who died and rose in order for us to live and have everlasting life. Why we are so strong as Christians? To move forward, because we're beyond the physical being and we are beyond the physical needs. We focus on spiritual matters and spiritual being, and we are looking forward to be with the Father in the everlasting home. Paul in his writing today share the tough life that he went through. He was in prisons, cold, hungry. But what happened when he was there? He sang and he said his prayer. It's really fitting to me this, because this is how Christians look at things. When God called our beloved one to rest with him, our response is so different from this world. Because we see things differently and we react to things differently. And this is the reaction. Rejoice in hope, be patient in suffering, and persevere in prayers. That's our reaction. And that's Vaha's reaction to what had happened to him. We must remember that it is not we that live, but Christ that lives in us. It will continue to be with you in your journey. I know you will miss him so hard, because he loves you all dearly. The children, the grandchildren. Of course, I'm one of those who knew Vaha while we were at school. He was a shy guy, so quiet, but he was a hard-working person.
I wish that you watch him playing on the field because he was a beautiful, beautiful player. But today, we would like to share with you this and remind this is what your dad wants you to have. If there is time in your life that you face tough temptations or difficulties or challenges in front of you, remember to always rejoice because we have hope in Christ is our living hope. He is our living hope. And be patient in suffering and persevere in prayer. Ko whaamu be ko e wholofola maho inga ia. Ko tuku mai ke tau whanonga pe a whakamooni ki he mo ui a ene sevaniti, Niu Tupuivaha Samate. I kai mo hadoi mea na ne puke ni mahi ai. Ka na ne fia he mahino o ko mo ui a hano eki. Hai mea ke tau doi te teki ai. He koe aho e mate, koe aho e te whakamooni, o te hawatu o kau he kakaiwhiri. Aki nau tolu pei. Nā nau whakapapau i ko whakamore nā wanghala. Aki nau tolu pei, ko nau whakapapau i o ko mo ui a nau eki. Whatawange mua moe lau maari e koe ake toka mai. O mea malohi, pe o mea whiawhia, o mea whakatua perie. Inu nai kai ko maha pe, na ane tau ia tau lelei koe ni. Kai ko maha pe na e whakamooni ki he tui koe ni. O kui kai ko maha pe na e whiawhia, pe a mo ui ene whakatua perie. Na e haia ia te koe, he tauhi, na ke whai he nai tau mai. Haia he whanau. Na haia he se doata tauhi, o se doata tauhi. E skeitari pa mo wahenga lotonga. Ko whakamooni ai toko taha, na ane malanga ia e ngonga lelei. Ko whatawange be ko tau mau anga iwi he whanonga koe ni. Me e te tau to'o, ka me he mo ui, mo i tala noa o whanonga a Niu Tupuivaha Samate. Tua ake ne hawa atu, ki he tauko mafia o tua. Whatawange ke pehe, ai tau pore, i he ngā ue, mo i mo ui, o whai e se mani ti tonu ngā koe ni. Wa whai la mai, ea mo e amo. Mai lau maari e maa on. Amen. Ko kore moa ki he tau whafonga i se sike mo la wahake. Ki olunga, ko hipe koe kai whainga maari e ni te i he ni toko taha o whai atua e lotu. Ka mo lawa hake ki olunga pa kou kole ki ak mau tolu o ku i he ni. Ke tau whai mua ai moi, ka mai lotu o e tuku atu e se vani tini. Ka pau pe te mo hiki pe mo ni ma o mai ki mua tau whai e lotu koe ni ma mai se vani tini. Let us conclude our worship today, our special worship today, with our commentation. And I invite everyone, please, just raise your hand and put forward while I say this prayer. For Vaha, may I invite my colleague from Tom Parish, please stand up and do the same. Ko ko le atu ke mo whailonga mo ni mahange pe ko e ko whailonga i ko pungi ka whai a lotu ko e ahoni. E o tua whai manawa o whana. O ko mautuku atu ho maukau ngā whanonga a Niu Tupuivaha Samate i he ilo pau mo e amanaki lelei. I he ne kau whataha mo ki nau tolu ko pekia i a kalaisi. Tēnei toi tu o moia i hano aho whakaosi. O mau whakawhita i atu, koe nahi tāpua ki nā ke whakakoloa aki ai mo ui a Tupuivaha. Whatawange ke ne toka mo e awhiona he whie maari e. Kai Ouau ko mau whiiloa ki kotoa o fou he wheilaulau ho alo ko sisu kalaisi.
mau whaia lo tuni ki he huafa o ho tau whakamo'ui ko siso klaisi. Tako keresa iki ko siso klais ma ofa ai otua. Feo hiwa lau maari e ma oni. E a dek tau tolu ko toa ia o whai pe o tau. Amen. Whaitoka o koe he tonga malae o e katolika St. Teresa Ilo i he tonga malae pēr katolika i roku o koto tina i ke mako e tua sila. Manuel.
Yeah.